Siyam karang apulong Filipino households ting mamang well-milled rice, Aldo. Agpang iniking 2018 to 2019 Expanded National Nutrition Survey na ng Department of Science and Technology Food Nutrition Research Institute o DOST-FRNI dikil king food consumption. Metong yaing nasi karang ay mawawala king kaya katamong pipanganan. Manibad king almusal, pagtuwan at apunan o agyang merienda man, kakarantamo ini. Kalupa na ning pamilya na ning 50 years old ay Marlene Yabut. King karelang bale limalang makatuknaang kayabe na ingadwarang seseng aso. Kilob na kanuning patingapon, makagisan lang 3 kilo na ning cha 60 pesos sa abios. Yun ang laging namin, alang-alwa puro nasi. Kumpleto yung pamami kong alang nasi. Basic yung price monitoring na ng Department of Agriculture o DA as of January 23, 2024 at yung 57 to 65 pesos yung presyo kada kilo na ng special imported commercial rice, 54 to 62 pesos yung premium at 50 to 56 pesos yung well-milled. King local commercial rice naman, mamelungan niya king 54 to 68 pesos yung special, 50 to 60 pesos yung premium, 49 to 55 pesos yung well-milled, at 50 to 53 pesos yung regular milled balang kilo. Inya bang magkasya yung 2 kilo na ning abias king pamilya ng Angelic Asuncion ang Megi Onsing miyembro? Kaya po pagbengi, mag-diet na kami mo. Nakaya nasi. Anak kamal kasi, makanano, siya 16 kilo, dati siya 40 something mo. Ngayon makanano ka pang saling kay. Samantala, bistaman metong yung major staple food kimangsa ing nasi, magrekomenda naman ng DOST-FNRI aaliwa pang manyaman na masustansyang whole grain food ang malyari ng subukan ding memalin. Kalupa na ng brown rice sa siksiking vitamins at minerals, kalupa na ng calcium, iron, phosphorus at vitamins B1 at B6 at dietary fiber. Makanyan muna man ng tanape as staple karyang aliwang bansa. At ing mais, atin muna mang dakal vitamins, minerals, magnesium at potassium. Makanyan pa man, era pa rin talaga ata bili ring mapilang tamong kabalen ing akasanayan. Hanggang mahal na yung presyo, nasi pa rin yung abis pa rin sa luwan. Alin magbago. Balo kasi akasanayan mi ng magnasi. Balo mo naman Pilipino tam, nasi is life. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalen.